Bene data mu bw'itoro ry'Imana turabasuje mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Muzi yuko amasengesho ngaruka kwezi turi buyatangire kuwa mbere itariki 3 kugeza itariki 7 z'ukwezi kwa kabiri 2025. Nifuzaga kubagezaho igitekerezo cy'umwuka wera kizaherekeza ayo masengesho y'icyo cyumweru. Ni kuvuga ngo igitekerezo nyamukuru kizatuyobora mu masengesho, ko gusenga ni kimwe ariko gusenga mu bushake bw'Imana ni kindi. Rero ni Imana ishira mu mitima yacu kuyishaka. Rero ni ngombwa tumenye Imana irashaka ko dusenga dute. Nashaka rero tuganire gato kubyerekeye inkuru z'umuhanuzi Eliya atandukana n'umukozi we witwa Elisa. Iyo nkuru rero turayisoma mu gitabo cya kabiri cy'Abami ibice 2. Aho niho tubona izo nkuru, ariko turasoma gusa imirongo mike. Turasoma umurongo wa 6 tugeze ku murongo wa 14. Turasoma ngo Eliya arongera aramubwira ati, ndakwinginze sigara hano kuko Uwiteka antumye kuri Yorodani. Nawe aramusubiza ati, nkurahiye Uwiteka uhoraho n'ubugingo bwawe sinsigara. Nuko barajyana bombi, maze bakurikirwa n'abana b'abahanuzi 50. Baragenda bahagarara kure aho babitegeye, ariko ubwabo bombi bageze kuri Yorodani barahagarara. Eliya yenda umwitero we, arawuzinga, awukubita amazi yigabanyamo kabiri, amwe ajya ukwayo ayandi ukwayo. Bombi bambuka ahumutse. Bageze hakurya, Eliya abwira Elisa ati, nsaba icyo ushaka ndakibukorera ntaratandukanywa nawe. Eliya aramusubiza aramusaba ati, ndakwinginze ndaga imigabane 2 y'umwuka wawe. Eliya aramusubiza ati, uransaba ikiruhije cyane, icyakora numbona ngikurwaho birakubera bityo, ariko nutambona siko biri bube. Bakigenda baganira, haboneka igare ry'umuriro n'amafarashi y'umuriro birabatandukanya. Nuko Eliya ajyanwa mu ijuru muri segwakira. Elisa abibonye arataka ati, data wabereye Isirayeli amagare n'amafarashi. Nuko ntiyongera kumubona ukundi, maze afata umwambaro we awutanyaguramo kabiri, atoragura n'umwitero Eliya ataye, asubirayo. Ageze ku nkombe ya Yorodani arahagarara, yenda wa mwitero Eliya ataye, awukubita amazi, aravuga ati, Uwiteka Imana ya Eliya irihe? Amaze gukubita amazi yigabanyamo kabiri, amwe ajya ukwayo ayandi ukwayo. Elisa aherako arambuka. Hano bavandimwe, turabona yuko muri iyi nkuru hari ibitangaza byakorekeye kuri Yorodani. Eliya amaze gutandukana na Elisa, twumvise yuko mbere yuko batandukana bari kuri Yorodani, Eliya yafashe umwitero we awuzinga kubita amazi yigabanyamo kabiri, amwe ajya ukwayo ayandi ukwayo, barambuka ahumutse. Bamaze no gutandukana, twumvise ko na Elisa, kuko mu kuzamuka muri serwakira mu igare ry'umuriro, umwitero wa Eliya waraguye, yarawusize. Bisobanurwa ngo uriya mwitero usobanura umwuka w'Imana. Kuko rero Elisa yasabye inshuro 2 imigabane y'umwuka wa Eliya. Urumva yuko uriya mwitero Imana igaragaza ko
yawushizemo inshuro ebyiri imigabane umwuka wakoraga muri Eliya. Ni ukuvuga ngo uriya mwitero ni symbol ya anointing, ni ikimenyetso cy'amavuta y'Imana yakoreraga mu buzima bwa Eliya nk'umuhanuzi wayo. Rero uriya mwitero usigaye, rero Elisa asubira yanzira bazananye na Eliya, ageze ku nkombe ya Yorodani nawe afata wa mwitero wa Eliya arawuzinga, akubita amazi nk'uko shebuja yabigenze, amazi aritandukanya nk'uko byabaye Eliya akubise uwo mwitero ku mazi ya Yorodani, amwajya ukwayo andi ukwayo, Elisa arambuka. Niki bitubwira hano bavandimwe? Bitwereka yuko byari ngombwa yuko Imana iha uri busigarane umurimo wa Eliya mu gihe gikomeye kitoroshye, iri bumuhe inshuro ebyiri, nuvuga ngo imigabane ibiri y'umwuka wari kuri Eliya. Ubwiyo mpamvu nuko Eliya tuzi impamvu yatwawe mu ijuru, nuko yageze ahantu aho umurimo we muri Israeli mu gihe gikomeye Israeli yatemana umugongo. Eliya amaze gukora igitangaza ku musozi Karumeli, umuriro ukamanuka, Israeli ikagarukira Imana, ariko yatinye Yezabeli muka Ahabu kubera yuko yamubwiye ko nk'uko yishe abahanuzi ba Bayali nawe araza kumwica. Eliya rero akiza amagara ye arahunga. Ni ukuvuga ngo rero wasigaranye umurimo cyangwa wasigiye umurimo, urumva ko ntabwo amusize mu bihe byoroshye, kubera ko idolatry, gusenga ibigwamana, byari byimitswe mu gihugu. Ni ukuvuga ngo Elisa azahangana n'izo mbaraga zatumye Eliya ahunga, zakoreraga muri Yezabeli. Niyo mpamvu rero bene data, muri iki gihe turimo ni igihe gikomeye, ni igihe isi yateye Imana umugongo, ni igihe ibibazo bikomeye byugarije isi tubona bigenda byiyongera. N'itorero naryo ntago ryorohewe kuko riri mu isi aho umwijima ukomeza kuba w'inzitane. Birasaba rero yuko Imana, nk'uko byabaye kuri Yorodani, birasabye ko Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo, se umwami wacu Yesu Kristo, iseruka mu bihe nk'ibi kugira ngo tuyibone, bitume itorero rikomera, ndetse n'abantu bakamenya ko Imana yacu ari Imana nzima, n'Imana iseruka, n'Imana ihindura amateka, n'Imana ifite icyo ikorera ibintu byose biraba kuri isi yacu. Rero umutwe w'amasengesho y'icyumweru uragira uti: Mana ya Aburahamu, Mana ya Isaka, Mana ya Yakobo, seruka mu gihe nk'iki kugira ngo tukubone, n'abatakuzi bamenye kuriho, bamenye ko ari umugenga w'ibihe, bamenye ko ari unyuranye ibihe n'imyanya, bamenye ko ari wowe Imana iri hejuru ya byose, kugira ngo igitinyiro cyawe kigaragare. Rero ni rya jambo nyine Elisa yavuze ngo kuri Yorodani akubise amazi, akubise wa mwitero wa Eliya, ngo Mana ya Eliya iri he? Mu yindi mvugo aravuga ngo Eternel Dieu d'Eli, où es-tu? Ni nko kuvuga ngo Mana ya Eliya garagara, Uwiteka Mana ya Eliya garagara. Murabona ko Imana itigeze imutenguha. Imana yaragaragaye, ikora ibyo yakoze shebuja akubise amazi awukubitije wa mwitero. Natwe rero Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo izaseruka nk'uko yahoraga iseruka kera. Niyo mpamvu amasengesho y'iki cyumweru n'amasengesho rwose tukwiye kuyitabira, kugira ngo dusabe Imana ngo iseruke mu gihe nk'iki, haba mu buzima bw'umukristo ku giti cye, haba mu buzima bw'umuryango we, haba mu buzima bw'itorero, haba mu buzima bw'amahanga. Imana iseruke, haba mu buzima bwa Israeli. Imana ibahe umugisha. Rero turizera ko tuzagira ibihe byiza imbere y'Imana, turi kumwe dufite kwizera, tukegera intebe y'Imana tudatinya, dufite ukwizera mu mitima yacu ko Imana izaseruka nk'uko yaserutse kuri Yorodani muri icyo gihe cya Eliya na Elisa. Imana ibagire neza, Imana ikomeze kubuza urukundo rwayo, mukure mu kuyikunda no mu kuyikorera, mu izina rya Yesu. Amen.